saya daripada VMAX dengan ini adalah screen replacement korang 20 in 1. Dua screen handphone ni boleh guna untuk mengganti 15 jenis screen handphone, tapi ini boleh mengganti 20 jenis screen handphone. Di sini pula kita ada VMAX A17 original, jangan risau. Connector dia guna connector universal. Dia bukan limited saja untuk ganti screen model Oppo, tapi ia juga boleh guna untuk ganti beberapa jenis model OnePlus. Di sini kita ada Vivo Y31 2020 dengan 2021. Model ni bukan saja korang boleh tukar banyak screen Vivo pakai satu model ni saja, tapi korang juga boleh tukar screen handphone iQOO. Jadi kalau korang tukar screen replacement, dapatkan screen replacement VMAX, kualiti baiknya. Dan itu, jangan lupa like, share dan follow, dan jumpa anda di konten kita akan datang.